Nthini wa mauvo makonetie ngusanisyo sya uteti nayo Ndongoi sya UDA musyini wa Ilovi syienda Atongoi ngwatanio ya Azimio wa Kenya kauntini maeke kwithiwa kuukitana na utongoi wake Ngavana Johnson Sakaja na myaka kwambiisya uteti tene wa mwaka wa 2027 na maendeeye Ngavana Sakaja kana Ngavana Sakaja ni wasindie usakwani na niwo kuthukuma nthini wa kilungu cha myaka 5. Seneta mwoloote wa UDA mwoloote Tabitha Mutinda niwaweta ivinda ya uteti na ayumbe mailite kwithiwa myaka kuvingisa milati ya maendeeye ya Ngavana. Twikwatieni nake Benjamin Mwaka. Thina wa ciumwa cia oyume tuki muyumbe mbakasi ya umilono wa zua babu wino hethitwe ikima ivinda kauta muvango wa Ngavana Johnson Sakaja wa kutenga maniwa luma skulu ni wenguma kwa isetwa dishi na county ayuweta uone mulati wanzeve na yuateti ma UDF Ilovi Atongoi ni Seneta mwoloote Tabitha Mutinda nimeyumelia kutetea Ngavana. Onatuma advice yetu na tuikata lilika na mena political ambitions 2027 ku any loophole makona no makwende okikima Ngavana onatoa matabiata but all said endo meati ekaneina siana situ sikwate leo weka kukena leo nyumbani kena leo kwanza ke private school weta we mbunge leka ku provide even 4 course meal kana kaka mwenenzi kena changamoto na Ngavana ni wose initiative na manya siana sikwate leo wewe uka disrupt niki ndio tele 2027 umanze kula sia kuna mweka wachaneni na Sakaja afanye kazi yake. Kwenda na mwandu Tabitha Mutinda ni kana vayungwa kitumi cha muyumbe babu wino kulikela milati ya Ngavana na ila niyo yai itue nene manifesto yake mwoloote uno uteti wa kiima na chonovi dishi na county ni initiative waambie tene Seneta ni passion dito na yo wese kwithia siana nisiona leo nanyeta musyei na tamutongoi to us ni initiative inai kana yende uteti siana. This is one of the best initiatives in Nairobi. Sisi kama viongozi wa Nairobi na ni mbaya sana na no thukumu no ukisa kwithia we ta mumbunge uthi wonga myaka no disrupt wese kwithia kana kaya kaina leo, it is very wrong. Nwathuthiya Ngavana Johnson Sakaja aendeeye na uthukumu wake hate kusungilana na ayumbe valo athingilila chavata ni kana memba mambunge ya kaunti Ilovi na ala nimo mavata vyu nimetikilite muvango wa kwithia amaniwa leu maskulune. Ala mona issues ni members of parliament TMCs. Sakaja anafanya kazi vizuri na MCs wake wote ameunganisha wote kama kiongozi no matungete pamwe na makakwatiania wabunge na land mena ambitions ya 2027 wachaneni na Ngavana Sakaja afanye kazi yake kumabamu sino Ilovi dilivote vilingwa mauvonye nito Benjamin Mwaka.